Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Habapha Sharif Boy District, kajing thap kertang ki kertong ki banyak kon ya ke election MDC sya ke yang darbar thawan jong ka ke HDC. Hadu kan ru trek ru kelanang ya caprang bat hakan ikasngi. Sasangur ki kertong jong ka sang People's Democratic Front. Kila thap kertang bakam top yu ba je makdo ubanya kon na po mau hati constituency. Nang ta uba pat bon singkli na nong po uba witness singkli na jirang bat ka kong Magdalene Maulong na Umsning constituency. Kat ba wai par kurtang bol thap kertang hadu kan retrek udai kurtang na kaseng National People's Party kata uba arang kan sahay makdo ubanya kon na po nong po constituency. I, Sri Witness De Sangli, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Kasihul Autonomous City Council, to swear in the name of God. I affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution if India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Katong kabak matnya kabang ngakwa kum kan dia arak pai ba hi ki biết yang ngan trei na bata kapit kabyang jong pai ba bun balang bat khatan konstitusi hi barak katong kabak matnya kalong mangan trei storm nam ta pan yarap ikhatam ki betuk besuk pan yalam aptilti ki khamtam hak gede sakai jingnang ke sta namar ini ki live ta ka jipang hidup pada sadia dapat multi constituency. Kalau dah boleh biar dekat kamon yu pai ba ngan prestam banyak tilti hak bede bat kali kam hak multi constituency berkuwe. Kum kalong kami ke ba ang nuat ban syakri ye kipat ba bat kum juru ke Umsning constituency berkuwe. Tiling ba ka jing don ringkat lang ka jing para jong ai bilong MLA. Kermen babun ki IKA hilang penurlong. Ban ketiu ya keroi kapar. Kasyong sngai syong suk syong san aku Umsning constituency ru. Radalong kamon ke jong belai larang apoi syathong. Syakata thong jong jing job kum kata ke MDC. Kermen ru kum ba ka parti. Kalau persya ya kata Citizen Amendment CAB, Citizenship Amendment Bill, ngit scam bangiru ngin persya ya kata. Ngin perlong anyo ru ya ka BAB. Berkumju ru ngakermen ban angnut ban kentiu ya ka roi kapar. Hang ni ha ka Umsning constituency hi ban penlong bandan takaan kekendon kebaklan banyada ki kendau siap ki klau ki betap bengin long try hala beri ki nyutrap jang-jang kebening kong ngakwa ben yesno ketilang ki dor bar snong ki dor bar hima kirang bar snong bekumju ru bengin yo kata beng kendon kata kendon kaan ban penklan namar ada ki klan ki dor bar snong kejat ben riur ka klan oi ba ka snam jonga kadai ka snam sekri pa maju angnut man kentiu yu keri kejat ben riur kantam kadang ru hoi dengan saknut namar ba hoi sangat lalong arsan sam di kumu MDC dan rei ngadang kwa banyale ban trelang bat ki pai ba nak menta roi ke par ki jungki hakliang baro kalong beri men beri bat men pen baru ya ka riti ke dustur kumbang itip baka disusul kedai ke ba ka kendro ba ka ba ya dai kari bat ke ketong bak mat kedai kandai ke tahi ban pensengau banyak keren ya ka roi ke par hakliang baro ku mangalaong ka bukan tup ki kot ki kia tingnang ki start ke borom ka kor kereti ke dustur bat ban penek ru ka mariang bat ban wanra ru ka sup kesan ban keren ban senang ban krau ya ki briu jongka numpok konsensi bat akar kejat briu boro kowe kajing angnut put usam ngi jukran bor ya kata tenrei namar kane ka land holding system kabangidon mangi hangne sertap laki sertap gidon temla ban ya penbej kloi ban penbej kata kom ke bedai tena kaliang gajonga lada ki paiba jong ke ha jong ka numpok konsensi kinjit ngan kran jure ya kane ban ndawai ki bor ke balor ba kin penbej no kloi kat bala kat kum ka put usam bude hok jong ka Meghalaya ke bro hoi Kalau kunjungan banyak kun sega MDC kalau nak benda ban penhai kalau beri menteri banra ia ga roi kapa om tang ban ai tak sim namar bagi babun hi ta ye cingelong MLA ki om tang ban ai skim
renga ngan tre na baro sodong ban hikai ro ibri bagila ban yang halang ke jong ki chat han daga benta ka lawai ke bap na jong jat kan ngabu ke jat kan re mat ta ga le ke ta thong jong ngan persang kat bala ban pensotho i pai ba namar gawe ke jingi akan turput ka same aga jingi ke barit ke jonga kolong ba ngi ki khasi ngi siap ting ban syong po po dar area te ngajukan tu i pai ba bagi de ban syong snong hajan gitu ki khaput namar lanang ngi syong haslong ro ladang ngim lek syong snong ngim thawi ngim syong tu ki breu kin kintu kin skot iga jaga jongi te namar kata ngi don kam ha kum ki nong si snong ladang ik ya ka kendeu ka siap lajong bengin syong snong tu dengan hikai pai ba kin so thu i kata